IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon. Philippines, good afternoon. My name is Rod Texon and this is IMT Conversations on IMT News. Nagamahal ang presyo sa mga palaklon. Ano ang epekto sa negosyo diri syudad? Ano ang epekto sa mga konsumidores? Ang Executive Director sa Iloilo Business Club, si Attorney Eunice Guadalupe, ari sa aton nga linya sa sining material. Attorney Eunice, mayong hapon. Maayong hapon, Sir Rod. Kag sa tanan nga kapamati sa IMT News. Good afternoon. Thank you so much for this opportunity. Once again, yung ginatag mo sa aton. How's the business sector nowadays? Given nga ang inflation, mabatsyaga na naton ang pagsaka sa presyo sa mga balaklon. Yes, Sir Rod. That is a good question. Actually, just to give a broader picture, ang inflation rate sa Western Visayas is now at 6.9%, which is higher than 6.4% nga national average. So, mabatyagan na gid naton ang pagtaas ng presyo sang tanan nga mga pabaklon ta. Kag hindi lang ang aton nga mga produkto pero mga serbisyo man. Kay if you would recall that last June kay nag-implement ang aton nga wage increase. Ang bag-o nga wage increase is now 55 to 110 pesos higher than the previous nga wage rate. So it contributed also to the reason why nga aga increase ang aton nga mga prices ang aton nga basic goods and necessities. So tanan gid mabatyagan ang paghina sa ara sa new subong ang sugar, ang aton nga sugar prices taas na subong kag iban pagid nga mga raw materials. So tanan-tanan sini maka-contribute sa sa slowdown sa aton nga economic recovery. Kay kung magtaas gid ang presyo sa mga balaklon, then maghina ang spending capacity sang aton nga mga consumers, sang public, which will also affect ang economy ta. Okay. Now, sa sining na punto, gusto naton na hibaloon kay ang inflation rate as of July for the city of Iloilo alone is 8.7%. That's very high compared to the regional average of 6.4%. Ang saka sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon sa sudad sang Iloilo, baw pertigid kataas now from 7.3% in June to 8.9%. Now, sili mo gani, this will slow down the economy. Are there measures being undertaken as of the moment? If not to arrest, but to somehow cushion the effect of this? Well, the best person who can answer that is our national government, no? So I believe that our BSP, our government economic managers, are managing man ang aton nga inflation rate by increasing ang interest prices and also by introducing social welfare programs. Pero locally here in Iloilo City, tsakto kamo sir nga taas-taas gid ang Iloilo City out of all the provinces here in the region. And that is why we are informed that the city mayor has been implementing social welfare programs man para makabulig sa tanan nga mga tawo nga ni kasarang magbakal sa mga basic goods and necessities nila. Labi na pagid ang mga unemployed kag ang mga non-formal sector sang aton nga population. So mga balaan naton ini ay mga temporary measures, no? But all we can do is to wait for this period to lapse nga stabilize man ang mga global. Si Wood na apektado man kita sa Ukraine-Russia nga conflict kay nag-contribute man ini sa pagsaka man sa presyo sang aton nga mga gasolina. So tanan ini ginahulat pa naton nga ma-resolve, but what we can do now is to still
is to still observe ang aton nga mga health and safety standards. Of course, hindi pa natapos ang pandemic, and we should be more cautious also with our spending, and we have to wait this out. I guess this is more on, Yes, sir. as you have mentioned, the spending, no? The spending habits. Hindi ka subong makapagustogid, no? Everybody is experiencing a slowdown, mabatsakan man naton. Sa paggwa kag sulod sang kwarta, dasigid ang gwa sang kwarta subong, ang sulod pertigid kahina. And kadamo sang factors ka nag-contribute diri. So the most that we can do is, as of the moment, manage our spendings. So at this point, based on the projections ng Iloilo Business Club, are we gonna stay on this along this course until the bear months, or how soon can we recover? Yes, sir. Actually, this coming months is actually the longest Christmas period. Yung ika nga ambal nila. So we see that ang consumer spending habits man is also affected by our period, sa mga festivities nga sinino. So we are hoping that in the coming months nga mag-improve ang aton nga economic reality, kag makadugang ini sa confidence ang aton nga mga consumers nga mag-spend pagid. Kay if the prices, if the supply will be enough, then of course there will be more than enough demand man. So we are hoping that in the coming months na mag-stabilize ang given ang mga policy nga gina-implementar sang aton nga government, kag mag-increase ang consumer spending. Kay diri man depend ang aton nga economy. But you know, how can you increase consumer spendings if ang values ng ila kwarta tama na kagamay as of the moment, Attorney Eunice? Yes. Yes, sir. That is why we are also hoping man nga magganubong aton nga inflation, no? Kaya ang aton nga projections sang mga economic managers before was only 3, 4 to 5%. Pero subong nga kagataas na, we are not also they have to also update man ang aton nga projection in the as we end the year 2022, no? So as business people, all we can do is to wait for and to support ang policies nga gina-implement ng government. And as much as we would like people to, of course, spend their money, of course, they should also be responsible. And that, of course, this economic period, this economic slowdown will not last. So this is just a cycle. So right now we are still in the middle of it, but hopefully this will change. Well, we can only hope for the best and expect the worst. Attorney Eunice, thank you so much for your time. Yes, Sir Rod. Thank you also for this opportunity. Ang Executive Director sa Iloilo Business Club, si Attorney Eunice Guadalupe, naistoryahan naton ang 2-man kataas nga presyo sa mga blaklon, and at the same time the inflation rate diri sa syudad sa Iloilo, no? So as of the moment, we can do nothing but at least manage our expenses, manage our spendings, and kung pwede lang ipaiway anay ang tanan nga balayran, ipaiway anay. But of course, ano no paiway kung ginasukot ka. So these are the realities that we have to bear if we want to have ourselves bailed out from this situation in the coming days. Now, otherwise, you have to stop doing business or you have to stop spending, which is actually close to impossible. My name is Rod Texon, and this is IMT Conversations on IMT News.
IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko.